Assalamualaikum Ranub lambungku Salam lon pedroh untuk dasera Teristimewa untuklah tujuh Dengar cudbang bocah ilham sastra Di padang mancang masjid tak indah Warna cerah suci tak terjaga Tapi lun dengar balon pegah Bek salah-salah wahai kakanda Tapi ci dengar balon pegah Bek salah-salah wahai kakanda Sidih di Jawa gunung bertuh Menyodi pauh daya buaya Watelon dinga pinyong bertuh Aneklah tujuh lepah tanaria Watelon dinga pinyong bertuh Aneklah tujuh lepah tanaria Kesoal Honda yang codbang pegah Melaki mahkamuhan hawa Pelampi HP hai bang metua Ngan insya Allah hanroi mata Pelampi HP hai bang metua Ngan insya Allah hanroi mata Soal berdoa ya Allah ne pegah damah Apa masalah ke kamu dumna Sebab tujuan menjauh daya Hai bang bek salah cit bet meminta Sidih di gayo di pula kupi Di alu bili sawit membanja Tapi sadar dro tanyakan menteri Bernama Krita pegah haba Tapi sadar dro tanyakan menteri Bernama Krita pegah haba Tengku malam je dengar len pesan Besok tak cobang ne pegah abang Sembagah tenten ikhlas lapan Kadang cen kadang di petren kelasa Sembagah tenten ikhlas lapan Kadang cen kadang di petren kelasa Ni bagan jarang hai bang tip huruf Kamu karap klau denganan gata Sebelum nekencut bang ke kamu Aci neluh ropuka sempurna Sebelum nekencut bang ke kamu Aci neluh ropuka sempurna Wahai etengku bek tekabu Hingga cubang etrek manteng masa Beli tapi ke Honda baru Kadang tengku ikhlahana Beli tapi ke Honda baru Kadang tengku ikhlahana Tengku kelah tujuh be Tengku tujuh be Hati-hati dan Habalun nemat ne kira-kira Mulai tengku hai bang adab Walau martaban baklah sa'a Mulia tengku hai bang adab Walau martaban manteng baklah sa'a Tai hai tai puncak gunung Wadai mesempom sakit terasa Beta celangit nyopan renang Besok mekenang tambah berdoha Beta celangit nyopan renang Besok mekenang tambah berdoha Nale bulan kamu ikhlas put Ngan insyaAllah tan lebezuha Jai jalim bot dalam mepehah Rung meperubah cukup merasa Jai jalim bot dalam mepehah Rung meperubah cukup merasa Kema bacut tu ya Allah tu walun pegah Dona pejelah soal Nokia Nemat bak jaro baru ne
pegah alah mertua salah hawa lemak bajaro baron pegah alah mertua salah hawa sidih di gampung kala mekubah ai pon 12 kala memitah tema uranya si an mekebah menjauh dayah ilmu memita tema uranya si an mekebah menjauh dayah ilmu pada HP menyolam daya Han mak ngon ayah bak minta pusa kepada raya sapu golom gerah soal nafkah menteng ya kira kepada raya sapu golom gerah soal nafkah menteng ya kira memada ohno pantun lun bala lun lake meahne panagasa billahi taufil ma'al hidayah salam yang balah tengku kelas 3 billahi taufil ma'al hidayah salam yang balah tengku kelas 3. Al-Ali Official. Jangan lupa like, subscribe, dan share.